खुरुमजरी SKTV News bu yengbiriba pumnamakpu MERINA oinamna taramna okchari ahanbada maruiba pau pizari. Manipur ki fibam asi makha tana faba hengallaklabadi athubada India ke President Manipur da chatlaba yai haina lebak asi ki Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi na phongdorakli. UPF amadi KNO na Manipur gi chingi mafam singi matang da Home Ministry da thamki wafam sing adu Manipur gi puari na thaina bo hona bani haina kokomi na Prime Minister da memorandum thaduna khanghantre. Sangai Festival Silibasi irang thokna ba baton tawbani Festival asi boycott tawba amadi yaning da bo utuna November kunda Pak sana lanjena rakiba singna sit-in protest ki khongjang chatharagani haire. Lenga kama leibagi administration ama lei haibagi mami Chandel district ki miyam da karamba matam da phanghangadage leiriba lengak asi miyam na asa tawningai leitre haina MPCC ki president ke Mega Chandra na phongdokre. Chandel district ki kuki tadaba khulama da kuki gi imung kuntarete ising pire atopa khulama da na khundari ba imung masing dagi hena ising pire haina JGM gi dashboard ta thagalamle haire. Amasung school amadi college ke mahairoi singi uniform 2026-27 session asidagi lamdam asida saba pothok oina sizinana ba mahairoi luktaru ki maikai dagi mari leinaba singi pukning chingsilakle. Hauzik pau sandokna pizari Manipur ki fibam asi makha tana faba hengallaklabadi athubada India ki President Manipur da chatlaba yai haina lebak asi ki Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi na phongdorakli hiram asi ki matang da National Pauche Telegraph ki report amana na hai ngasi New Delhi da pangthokpa Chanakya Defense Dialogue ki thoram amada General Upendra Dwivedi na hai Manipur da President rule thamkhibadagi state asi ki law and order fibam hanadagi fagalakle furup masel gi marakta amana amabu ikai khumnaba haurakpaga loinana PR lengakta miyam na thajabasu thamle Mamanga yengnarubada Manipur gi fibam aduki matik fagalakle haukiba tha kharagi mamangda Manipur da Duran Cup pangthoki Maduda mahaksu lakibaga loinana stadium da masing thingamdraba miyam amana mityeng taki Chahi asige September thada Prime Minister Narendra Modi na Manipur da chatki Prime Minister gi khongchat aduna su Manipur da ahongba kaya ama purakpa ngamki karigumba Manipur gi fibam asi makhatana adumak fagalaklabadi India gi President Manipur da chatlaba yai haina dialogue adu da General Upendra Dwivedi na makhatana phongdokhi मणिपुर के जो उमंग वाले दिन थे जो आशावादी दिन थे वो वापस आ रहे हैं ये जो बातें हो रही हैं इससे क्या है वहां के लोगों में विश्वास वापस आ रहा है अगर सब ठीक रहा तो कुछ दिनों में मेरे ख्याल से राष्ट्रपति महोदय भी वहां विजिट करेंगे जहां तक सवाल है कि वहां पे वॉयलेंस लेवल आज की तारीख पे क्या है जो 2023 में जो मापदंड थे और जो आज के मापदंड है बिल्कुल बदली हो गए वहां पे 2023 में थोड़ा पुलिस भी परेशान थी लोग भी चिंतित थे सो मान लीजिए जैसे हम 28 तकरीबन लोगों को अरेस्ट करते थे महीने में आज की तारीख पे वो 88 हो गए जो आपको पता है कि वेपन्स कितने वहां पे लूटे गए थे तकरीबन हम 2023-24 में 200 तकरीबन औसतन वेपन हम रिकवर करते थे पर मंथ आज की तारीख पे 400 करने लगे हैं जो इंसिडेंट हैं वो तो बिल्कुल मतलब 7 से 8 इंसिडेंट पर माह रह गए जो बहुत कम हो गए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बदलाव आ रहे हैं बदलाव अभी और भी आएंगे जब आप देखेंगे ट्रेन जो हमारी है जब तो इम्फाल तक आएगी तो वो बदलाव धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वहां पे लोग आपस में बैठें समुदाय के लोग आपस में बैठें और खुद एक सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से बदलाव जल्दी आएगा United People's Front UPF amasung Kuki National Organization KNO na Manipur gi chingi mafam amadi Kuki Ancestral Land gi matang da Home Ministry gi official sing da thamki wafam sing adu Manipur gi puari na thaina bo khona bani haina kokomi na Prime Minister da memorandum thaduna khangankre hiramasi gi matang da kokomi gi convener Khuraiza mathobuna kurik piraga Prime Minister Narendra Modi da thaba memorandum adu gi matungina tha asi gi tang taruk amasung tareta UPF amadi KNO gi luchingba singa Home Ministry gi official singa loinana mifam pangthoki
ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ UPF ꯑꯃꯁꯨꯡ KNO ꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯠꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1998 ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯔꯕꯥꯔ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1998 ꯑꯃꯁꯨꯡ 1998 ꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯕ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1990 ꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯔꯃꯥꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤ UPF ꯑꯃꯁꯨꯡ KNOꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯜꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ UPF ꯑꯃꯁꯨꯡ KNOꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯐꯦꯌꯔꯁꯅ ꯀꯛꯊꯠꯄꯤꯌꯨ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯀ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛ ꯅꯥꯊꯩꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯕꯥꯔꯇꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯠ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯦꯝꯂꯒ ꯅꯝꯗꯅ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐ-ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯨꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ngasi Langolda laiba mangang luwang khubangi sanglenda Churachandpur Maitai United Committee CMUC Maitai Council More Committee on Protection of Maitai Victims More Apex Committee of Maitai Villages Kangpokpi Maitai Union Torbung GP Victim Committee amadi tongan mafamda laiba lanjenarakibasingna pullaga pangthokiba pawgi mifamda Churachandpur Maitai United Committee CMUC ki co-convener naba ningthauzamna makataraduna hauzik paliba President's Rule lenga kasina ngamduna pangthokibadi yai adubu lamdamasida leiriba miyamnadi hauzik iramdamasida oiriba phibam asi yenglaga saruk yabidanaba appeal tawrakhi Sangai Festival asida mapandagi delegates kaya ama saruk yaduna mapung fana chauna pangthokadoribani masina maikai kaya Lan mangamdana leiriba National Highway chatpa ngamdriba lanjaina rakhibasing mayum hanjindriba asi mapandagi lakadoriba delegate singda tangdu laitana leire santi leire haiba utkadoribara lamdam asida leiriba lanjaina rakhibasingi oinadi amatu oina Sangai Festival asida saruk yararoi haibagi warep laure haike Popular government le ngada interim relief money 1 lakh pigini habasi 25% lupa lising kunmanga pi buse bokta ekoi more chuchampur kangpu pi phok mapung phana pi driba tabak macha mayam je mapung phana to bidaba aduga ekoi gi more chuchampur kangpu pi gi resettlement gi matang du su government nga sibu ekoi da assurance amata pi daba chahi ani makai ahum sujulaba irang je sugumba macha leibasina aidi santi lak tabida santi lak gi mong do moina Sangai Festival kaina state government na masi pangthokani thorang tori base akoi IDB singna masi saruk yaba ngamoi government di tapchana moi gi by anyhow any hook toroga akoi Sangai Festival je pangthokiba yai adubu akoi IDB singdi masidesida akoi saruk ti sunga yajaroi adu karigumba akoi government gi official amadi akoi gi local gi mi singna IDB singsibu namthak toroga karigumba yahollamaba madu betaragadi madugi afatagi daita do government amadi madubu Sangai Festival yahonnaba sil langliba singduna madugi daita punamak afatagi daita do pubigadabani irang thoknaba baton IDB singda tobiraktanaba haina amukahna hajari Paugi mifam aduda Maitai Council More ki Secretary Leisangtem Brozendrona haikibada haukiba chahi Englishing ani kulundoi gi me ahumdagi hauraga mayum makai mai thadoktuna lanjenaraga relief camp ta changjafam loduna leiriba imung singna hingliba punsi mahinga si munna yengbiraga thabak paikhat piu ngasi fawda lengakna tawgani haiba thabak amata mai pakpa ngamdri
मियामदा थाजब पीरगा थबक ओइनदि पांगथोक्तबना थाजब असि मांगसिलकपनि सांगाई फेस्टिवल हाइबसि शांति लेरब मतमदा पांगथोकदबनि शांति लेरे हाइब यानबा उच्चाइबगे थबक्तदि लांजेनरखिब सिंगना यानिंगदे लाकदौरिब नवेम्बर 10 दा लांजेनरखिब इमुंग सिंगना चथगदौरिब मास सेट-इन प्रोटेस्ट मियामना सरुक याबियु पुकनिंग थगतपियु हाइखे गवर्नमेंट असिना मागी एस्टिमेट अमा उदना होनबदा अखोगी फेस्टिवल असि पांगथोकपसे असि सुमदे अखोई हुजिक अखोगी लेरिबा तांग अहुमदगी मेगी 2023 दगी ओरेगलिबा इरांग असे ngasi लोसनबा हाइबदो नाइद्री न लोसनबसु लेत्रि मोगी ओइबा गवर्नमेंट लाथोखिबा कया हुजिबो थबो न पांगथोक गमद्री लेरिबा लोजिंग लोयागी ओइबा पेज अहुम नाइना पुसनगनी हाइबा हुजिबो अमुता पांगथोकपा लेत्रि तरोमबे मनुंगदा अदुबो अखोइना उबा अदि अखोगी लेरिबा अखोगी तमिनरिबा सिदा लेरिबा फमिबा मयामसे आईडीपीएस सिंगतनी मखोई खुन्नी मखोई खुनसिदा हुजिक चथरिबा मोंगसिंगसे सि पेनदबगी पेनदबा ngaतनी मसिगुम कया आसिना खाइबा संगाई फेस्टिवल असे मतम चादे हाइदना अखोई खुंदोइसिनी अखोगी संगाई फेस्टिवल असिगी गा मरि लेना अखोई सिट इन प्रोटेस्ट अमा लागलिबा तांगकुंदा हाइबा आईडीपीएस सिंगी लेरिबा केम पुनमक्ता पांगथोकनी मयामदा खुंसगे लेरिबा अखोगी मणिपुर की सीएसओ सिंगसु अखोइना संजन जरिबा खोंजंग संगाई फेस्टिवल थिंगबसिबदा सौ याबियु हौजिक लमदम असिगी ओइरिबा फिबम असिदा लेंगाकना संगाई फेस्टिवल पांगथोकनी हाइरिबा असि बॉयकॉट तौई हाइना खेत्री लेकाय अपुनबा सेमगत सागा लुप KASSL ना फोंदोरकली लुप असिगी जनरल सेक्रेटरी निंगथौजम तिकेना थादोरखिबा चेरोल अमदा चही अहुम फाजिलकदौरबा इरांग असिदा हिरम खुदिंगदा मियामना अवाबा कया मायोकनरी चथोक चसिन निंगथिना यादबा लांजेनदुना लेरिबा मियोय कया मयुमदा हंजिनबा ngamdana लेरिबा असिदा महौसागी तंगदु लैताबा फिबम हंजिलकपगुम संगाई फेस्टिवल पांगथोकनबा होनरिबा असि मरम चादे स्टेट असिदा महौसागी तंगदु लैताबा फिबम हंजिलकलबा मतमदा फेस्टिवल असि पांगथोकपदा KASSL ना सौगतकनी अदुबु हौजिकी फिबम असिददि फेस्टिवल असि बॉयकॉट तौरे हाइरे लेंगाक लेबगी एडमिनिस्ट्रेशन हाइबगी ममी चांदिल डिस्ट्रिक्ट की मियामदा करंब मतमदा फंगहनगदगे लेंगाक असिदगी मियामना आशा तौनिंगाई लेतरे हिरम खुदिंगदा अवाटपना पिक थले थबक याउदना बिल काइफम ओइरे हाइना MPCC की प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्रना फोंदोक्रे मरी लेनब सिंगी पुकनिंग चिंगसिलकली ngasi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की मीटिंग मखादा चांदिल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामना थेंगनरिब खुदोंग चादब सिंगी मतंगदा जॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम मा चांदिल डिस्ट्रिक्ट के चांदिल द लेबा टाउन हॉल द पांगथोक्रे जॉइंट इंटरेक्शन अदुदा AICC के सेक्रेटरी मणिपुर की इंचार्ज क्रिस्टोफर तिलक BCC चांदिल के सेक्रेटरी TS तोनिंगखाम PCC की मेंबर TS कोनाल अनाल कक्चिंग AC की एक्स MLA Y सुरचंद्रना सरुक्याकी के मेघचंद्रना मखा तारादुना चांदिल डिस्ट्रिक्ट असी मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट अमनी हाइबगी ममी अमत ताद्रे डिस्ट्रिक्ट असिबु मिराइरगा थंबीबगी ममी चाउना तारिबा असि लाइबक थीबनी अना लायंगी लंबी थोंगी इसिंगी लमदा पाइखटलिबा थबक थौरमसिंग लोइना फेल ओइरे ADC की वोट तौदबा चही तरुक फारे सेंट्रल लेंगाकतगी चाउखो थौरांगी दमकता थादरकदबा फंडसिंग अमत लाक्त्रे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांदिल अवाटपना पिक थले डॉक्टर अमदी स्टाफ के अवाटप कया लेरे हॉस्पिटल असे चलाइबा ngamdre मरी लेनबा सिंगना अथुबदा मीटिंग चंगबियु युमथोंग खुदोंग खुदिंग थकनबा इसिंग फंगहनबगी पाइखटलिबा जल जीवन मिशन डिस्ट्रिक्ट असिदा फागी तारे चेद खक्ता थबक तवो ओइरमले हिरमसिगी मतंगदा अथुबदा PR लेंगा कसिना अमदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना यंगशिनबियु हाइकी ngasi कौंचर अदुदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांदिल की फिबम MLA के मेघचंद्रना हकथेंगना यंगसिनखी लोइनना कोइनोनिया ट्रेनिंग स्कूल दा सुचतुना महिरोय सिंगे इंटरेक्शन तौखे मसीगी सरकार असे मसीदेगी करीमता अखोई आशा तौनिंगाई लेते चांदिल डिस्ट्रिक्ट सिदा इसिंग थकनबगी लंबी थोंगी हेल्थ केयर गी देन ADC की इलेक्शन की तौरक्तबगी गुंबा अवाटपा मयामसिंग मयाम अमा अखोई लेरिबा मयामसिंग सि लाइरबा प्रजासिंग ति खमथेंग वारे लोइदना सरकार सिगी मखादा प्रेसिडेंट रूल सिगी मखादा मसिदा अहोंगबा मत लेते प्रजाना तालिबा डिमांड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जि इसिंग थकनबा लेतबगी अदगी जल जीवल की मिशन मखादा स्कीम पैसा मयाम अमा लूट तौगिबा थेंगनरे रूरल डेवलपमेंट की मखादा लंबी सेमने ना पैसा काइथोखरगा लंबी सेमदबो मयाम अमा हुस फोबो ले करमाइना चांदिल की प्रजा सिंह से करम कांदा सरकार अमा लेबगी एडमिनिस्ट्रेशन अमा लेबगी मदुगी खुदोंग चाबा स्कीम मयाम सिंह प्रजादा अथेंगना करम कांदा यौगदगी हाइबसी चांदिल प्रजा सिंहना अवाब ओइरी
Jal Jeevan Mission JJM gi makhada India lengak na yumthong khuding afaba thakna bai sing pi na bagi mission asi Manipur dadi salak sare mission asi Sandal district ki khun khara dadi yumthong khuding ising pi kre haina JJM dashboard ki list holakpada kuki amata ta da ba khulda kuki gi ming mayam ama yauram batana tana khuladu da leiba aseng ba imung amada gi hena yauram dre hairi ngasi Sandal da pangthok pa pawmi singa una ba mada Anal Land Rule Tangpi Maha Area branch ki president SNG Larson na phongdorakpada Tengnopal police station ki manung Mafamda Lady Ba Wongku village da Yumnak Hufutara Nitoi Labagi Manunda Yumnak Yang Kaidi Ising Peak Rehaina PhD ki record Lade Adubu Kuki Amata Laita Ba Anal village Asida Kuki gi Imung Kuntareta Ising Pi Rehaina Yauramle Tawong si PhD na Lana Simden Sazin Bani Haiki Larong village da su Yumnak Chama Surna Ahum Labani Adubu Yumnak Chama Kunipanda Ising Takpo Fanghan Rehaina record Yauri Mataw Karam na Yumnak Chama Kunipan Palam Libano Haiba Marilenaba Singna Yengsin view he nangakli badi PhD na yumnak chama kunipan da ising pikre haideba list adudadi larong da leiba bidi khamring kauba miyoi ama khaktang yauramle atai di khulasi da leitaba amadi larong village ki yumnak amata nate maramaduna PhD gi JJM dashboard ta yauriba list asi aran bani haiki JJ mission asi Chandel dal chada marifutara taret loire haiba RTI ki kuthang da gi khanghalak pa leire PhD gi JJM dashboard ta suthagatuna leire PhD ki data asi da yengo matamda lambung village ta su yumnak chani ni fuma thoini department ki record matungina village asi da JJM gi makhada chada marifutara humdoi ising pithak re hairi masi aranba record ni mamang da su hiramas da yengshin bina ba yumthong kuding ising pithak piu hai ki ba laikre adubu ngasi fawba mari leinaba singna hanna yengbirak tri haiki Maramaduna PhD asi miyam da namthak tauba department ama oire mari leinaba singna mireng changbiduna department asi gi aranba mayam asi chumthopiduna miyam da ising phanganbiu haike Vumku village habasi Tengnopal police station konba lamne Sulam area da leiba Vumku village asi 72 household lay aduga PhD gi report ki matungena 50 household sidi tap water connection se pi khare ising thak phangkhare haduna adubu akuna sum yingsing bakan sida data si lok thog ying bakan sida masida 27 cookie family sing entry tawramme cookie sing se Vumku village asida single household se leite masianal gi village ni maduna masi chumda ma leira PhD gi report ta loinana larong village asida household se 103 laibani chamaga ahum PhD gi report matungena di 128 household da ising takpa phanghan gre haduna kamaina 103 da 128 household panjin mero masisu aero 13 yengbiu maduga loina out of 128 household tap connection water se pikre hai basida annal macha habadi khun adugi original asengba mioi family amkhag yawi aduna larung khulen gi JJM gi matang de sing pikre hai base achumba ming ama phau yaudre School amadi college ki mahiroi singna setliba uniform 2026-27 ki session dagi lamdam asida saba pothok oina sizinanaba mahiroi lup taruk ki maikai dagi nauhona na mani lenaba singi pungning jingsilakli ngasi kai sampata leiba desam gi office ta pangthok pa pawgi mifam amada mahiroi lup taruk ki wangangloi mayengom somorjit na haikibada mamangda mahiroi lup taruk na school amasung college ki uniform sing asi lamdam asigi pothok oina sizinabinaba miteng jangsin duna lakpani adu moina mag thabak oina pangthokpagi mami taraktaba asigi matungda lakliba 2026-27 gi session dagi hauna class 8 tagi hauna nupi mahairoi singna setliba fanek asi lamdam asigi iyong powerloom na saba pothok oina sizinarabadi lamdam asigi sanmitlon da khara da oirabasu kanaba piba ngamgani haiki maramaduna state asigi leidiba lenga ke amasung lanai gi school amasung college ki institution singda setliba mahiroi singi uniform lamdam asida puthokpa pothok oina sizinabinaba mahakna appeal tawkhe Class 8 dagi horkan na mathak khawa seliwa phanik harakanda phanik si selana nabagi oiba khongjing si koi mayam ama tang kya da masi skirt sedam badagi phanik sedam nabagi aduga college education su phanik ai si yang maru ai di soidana ma uniform moina tomna ba honor pasi koyam kanna mayam ki kan struggle mo torpani masi huji phanik sedhan mangamaga su tasengna mairosina seliwa phanik si ai khoi gi lamdam si gi iyong da sajaba ai khoi sida All motor agar cuma tu deki koi sedikit sadar pun kaya mana koi private school or su government ki or su masih lain kanda baru sih nasi lagi bagi habis dia coba wah ngama tolong lagi. Ada nama sida panik siapa hai basida ani ni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯅꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯁꯦꯠꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯌꯣꯡꯒꯤ ꯁꯥꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯋꯔꯂꯨꯝꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕꯅꯤ हानगी चीफ मिनिस्टर एन वीरेन अमदी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टी.एच. चटिव्रत याउना एमएलए निपान ngasi इम्फाल की राजभवन दा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्ला का उनखरे गवर्नर का उनबद याउखिब एमएलए सिंह खुराई एसी की एल सुसिंद्रो थोंगजू एसी के एमएलए टी.एच. विश्वजित नंबोल एसी के एमएलए टी.एच. वसंत कुमार विष्णुपुर एसी के एमएलए गोविंदास कोंथौजम एसी के एमएलए सापम रंजन अमदी सिंगजमई एसी के एमएलए वाई खेमचानी गवर्नर का उनबाद मणिपुर पुलिस की डीजीपी याउना लेंगा के अतई मकोक थोंबा ऑफिसर खरसु याउखी मखोई सिंह अदुना निमिदांग वायरम पुंग मंगा मखाइरोम तारकपा द्वाइदगी निमिदांग पुंग तरेत खरे हेलकपा फाउबा इम्फाल की राजभवन द गवर्नर अजय कुमार भल्ला का उनखिबनी उनबदुदा करी करम मतंग द वारी सानखिबगे हाइब रिपोर्ट असिना फाइल तौब मतम फाउबददी चपचाना खंग ngamdri पंबा याबदी हौखिब नुमित खरनी असिदा बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग बीजेपी नॉर्थ ईस्ट की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संबित पत्रा नुमित हुमनी की खोंगचत्ता मणिपुर लाकलमदुना स्टेट असिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमत सेमनबगी मतंगदा बीजेपी के लेजिस्लेचर सिंह गा मिफम पांगथोकप लैखिबनी लो कायना खुंदासिलकपसिंगी मथक्ता अकनब एक्शन लौखटप हौरगनी हाइना जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट जेडीयूएफ की चेरोलमना चेक्सिनवा थमलकली हिरम असिगे मतंगदा जेडीयूएफ की मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी विंगना थादोरप चेरोलमना हाई कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा वाफोंग एरियादा फ्रंट असिना चथरकप अहुम सुबह एक्शन होइना इलीगल इमिग्रेंट सिंगना थारंब पोपी पांबी सिंग याउना लौतांग संगमदी पोपी थाबद सिजनब पोलम कया ngasi mang takhankré JDUF da chatharaklib thabak thoram sing asi ipaipu sing na thamlamba lamda logi wangmada khunda silakpa amadi yelho furup singi hak saktam amadi security da sing narak thabak thoram sing dagi ngak thoknabani asigumba logi wangmada lam khopchilaba sing asidagi mapung fana ngak thoknaba lamda masigi yelho furup sing amata oina punduna aikhoigi mamal yamlaba lamda masik kanna bohona minasi punna ngak sen minaba अमसुंग मतेंग पांगमिनदुना हेना साथीबा फिबम अमा थोरक्तनबा अमत ओइना थबक तौमिनबगी मतम यौरे हाइना चेरोलसिना फोंदोकली रिफ्यूजी अमसुंग लोगी वांगमदा खुंदा लेतारिबा सिंगदा अमुका हन्ना वार्निंग पीरदुना चेरोलसिना मखाताना हाई जेलियांगरोंग इनफुइगी लमदा लोना यादबा थबक थौरम सिंग अमता पांगथोकपा यारोय मरु ओइना सुगी कैंप लिंखटपा पोपी थाबा लोन यादब मोंग अनौब खुल सेमगटपा अमदी लमदम असिगे मियामना चथोक चसिन तौबदा चेक तौबना चिंगबा असि अमत्ता पांगथोकपा यारोय हाइरिबु वाफम असि थवोइद्रबदी फ्रंट असिना तुमिना लेथोकलोय हाइनसु चेरोल असिना मखाताना खंगहलकली टेक्नोपाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना साइबोल लेबा अहुम सुबा असम राइफल्स की पर्सनल सिंगना पुंग अनिरोम चेक पोस्ट की गेट हांगदना थंबदगी लायेंगनब पुरखिब मियोय अमा लेखिद्रे खोइसाउनरब मरिंग फुरुफ की नुपी मियामना असम राइफल्स की पोस्ट अदुदा थोमजिनदुना अमांग अता थोंहनख्रे हाइरि थोदो अदुगी मतांगदा प्रेसना फंगबा पाव अमना हाई मतम चाना हॉस्पिटल यौब ngamdana लेखिद्रब मियोय अदु साइरेम सासिमदगी मसागी चही 38 रोम सुरबा सोमिथान अपोकपा आखाम कौवे महाक हौखिबा तांग 15 की निमिदांग पुंग 9 रोम तारकपा अदुवाइदा खंगहौदना वानथरकपदगी गाड़ी अमदा पलेल तमना लायेंग हन्नबा पुरखी मदुदा साइबोल खुलदा लेबा अहुम सुबा असम राइफल्स के संतरी पोस्ट लेबा पर्सनल सिंगना मकोक थोंबा ऑफिसर के अयाब याउद्रबदी चटप यारोय हाइदुना गेट हांगदुना थमकिबनी गेट हांगदना थमकिबनी असम राइफल्स की पर्सनल सिंग अदुना मकोक थोंबा ऑफिसर की अयाब लौबदा पुंग अनिरोम चंखी तंजादुदा सोमिथान की फिबमसु लुब हेंजिलखी पुंग अनिरोम लेरबा मतुंगदा अयाब पिरकपदगी अनाबा अदु हॉस्पिटल तमना पुरकपदा लंबीदा लेकिदबनी हाइरि लेकिद्रबा मियोय अदुगी अरोयबा मथौ मंगम ngarang ayuk pangthoki madugi matung nungthil pung anirom taba duaida maring furup ki khoisaunaraba nupi miyamna ahum suba sam rifles ki post thomjin bagaloinana amang ata thokhan khi haina paw asina makhatari
Mahiroi Singidamak Board of Secondary Education Manipur Bosemna Magun Leiba Cheda Lyric Nambiu Karigumba Magun Laitaba Chases Aduna Lyric Namlam Labadi Madugi Tekchakum Namak Bosemna Pugadabani Haina Socialist Students Union of Manipur Sasamna Fongdorakli Sasumgi President S. Yaima Maitena Stadoraki Cherolamada Housing Housing Bosem the Charang Nabaman Mong Malady Basi Laibak Tibani Amadi Nong Nini Asigi Manunda Lotion Gadabani Jahi Asigi Hokiba October Gitang Tara Marida Bosem members sing Yauduna Lakli Bachahi English Singani Kuntaruki SSLC examination के आंसर खता अमदी टेक्स्ट नम नबगी चे 70 GSM DC sit अमदी 80 GSM DD sit के दमक मिफम पांगथोक्तुना फॉर्म अमदा सप्लाई तौबगी अयाबा पीखिबा अमदी चही असिमक के नवेंबर के तांग तरा मंगा फावगी मनुंगदा पीगेदबनी हाइना बोसेम की माइकैदगी सिनकिबा असि सशमना थेंगनरे अदुम ओइनमक बोसेम की चेयनबा कया लेबा असिना लाकदौरिबा सेशन अमदी एग्जाम की चे मतम चाना पांग फंगलरोइद्रा हाइबगी नुंगनांगबा पोकले ममांग थक्का चांगदमनबदा लाइरिक नमनब ऑर्डर असी हंदक चही असिना असुकी मतिक थेंगथरे हाइबसी यामनमक चुमलबा वाफमनी हिरम असिदा बोसेम की चेयरमैन खुदक की ओइबा अखनब थौरांग तौदुना अककनब निमित की मनुंगदा चे चिंगनब होनगदबनी लाइरिक अमसुंग एग्जाम की चे सिंग क्वालिटी लेबा ओहनबा हाइबसी बोसेम की थौदांगनी शशमनसु बोसेम न चपचाबा थबक पांगथोरकनी हाइबगी थाजब थमली हाइरे चली बच्ची असिगे नवंबर 15 यारीपोक बामोन लेकाइदगी सेक्यूरिटी फोर्स न फारे हाइरिबा यारीपोक बामोन लेकाइदगी मोइरांगथेम रोमेस अलाइस पारी अलाइस ननाव अलाइस लदु चही कुंठानिथोय हाइरिबा मियोय असि आइन थिंग्रबा लालौलुप RPF अमदी मसिगी लानमी संगलु PLA गा कडिगुंबा हिरम अमतदा मरि लेनदे हाइना ngasi RPF के असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी बंकिम न खुरेक पिदुना थोरकपा चेरोलमदा सेंगदोरकली बांग्लादेश द ममांग चहीदा लेबाक अदुगी माहिरोय सिंगना चंगसिनखिबा खोंजंगदा काहेनबा थबक चथदुना क्राइम तवी हाइबगी मरालदा बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल लेबाक अदु थादोक्तुना इंडियादा लेरिबा हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाबु सीबगी चेराक पीखरे इंग्लिश सिंगनी कुनमरीदा लेबाक अदुगी माहिरोय अमसुंग मियामना चंगसिनखिबा खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा खोंजंग लोई सिंगी मथक्ता ड्रोन हेलीकॉप्टर अमसुंग सीबा याबा खुलाई सिंग सिजिननबा ऑर्डर थोक्तुना मियोइबा खुनाइगी मथक्ता तमथिबा क्राइम चथकी हाइरदुना बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ना ngasi शेख हसीनाबु सीबगी चेराक पीरे हाइना जस्टिस MD गोलाम मोर्तुजा मजुमदर ना लुचिंगबा मेंबर अहुमना साबा ट्रिब्यूनल ना लाउथोखिबनी महाकी लैंगाक तुखिबा थौदोक अदुगी मतुंग इंडियादा चेंदुना लेरिबा शेख हसीनाना मसामक सरुक याद्रबसु ट्रायल चथकी शेख हसीनागा लोइना हानगी चीफ हानगी होम मिनिस्टर असादुजामान खान कमल अमसुंग हानगी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल ममन वुसु थौदोक अदुदा मरा लेरि हाइना लाउथोकी ट्रिब्यूनल ना फोंदोखिबदा ढाका दा पाक्सना मी हाटपगे थबक चथबा मियामगी मथक्ता नोंगथक्तगी लंदासिनबा स्टूडेंट एक्टिविस्ट अबू सैयद हाटखिबा साखी सावोन मांगहनबा असिबा हकचांगसिंग अशुलियादा मै थादोखिबा अमदी चनखारपुलदा अतमना मी हाटपगे थबक चथखिबदा शेख हसीना अमसुंग महाक लोइनबसिंगी चाउना खुद यावी हाइरे ngasi tribunal na wayal lauthokturingai mangoinana dhaka yauna leibak adugi maruoiba city singda security gi akan bangak sengi thabak laukhat ki police paramilitary force border guard bangladesh deploy tawbuga loinana hingsa chathaба sing ubaga kapnaba yathang supi ki amaromda sheikh hasina na phongdorakibada mahak masabu kanjanaba khudong chaba pi kide अदुमोइनमक महाकी मथक्ता सिरकलिबा मराल सिंह मतिंग लेबा ट्रिब्यूनल अमदा चतुना थेंगनबदा अकीबा लेते हाइरे ngalingay matamda sanamahi lining chalamba maring furupna christian lining lawkhrabasु paripuri dagi chanarakpa lining laison gi chanabi khudingmak ngasi fawba ngakna chali haina maring furup ki cultural activist tringsan saka maringna phongdokre लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर न खुसंगना सनामही लाइनिंग की पोकपा लुहोंगबा अमसुंग कोरौनोंग गाबगी थौरम सिंह हाइबा हिरमदा हयिंग खोंगबाल उफोंग युमफम द चथरिबा निमितरा मंगानी की ओइबा वर्कशॉप की खननेनबदा वा ngangladu ट्रिंगसन सका मरिंग न हाई मरिंग हाइरिबा फुरुबा सिलमदा मसिगी अरिबा येलहौ फुरुब सिंगी मनुंगदा अमनी मरिंग फुरुब सु सनामही लाइनिंग चलमी अदुबु ngasi क्रिस्टियनिटी दा ओन खिबदगी सनामही लाइनिंग चटपा मसिंग असि चादा पॉइंट मंगारोम दमक ngaire haiba yai masi oidunasु लाइनिंग की ओइबा थौरम सिंगदा अहलमन सिंगना थमलंबा चनलोन चट खुदिंगमक कायदना चटली
ꯐꯨꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯨꯝꯅ ꯌꯦꯛ ꯁꯂꯥꯏ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯛ ꯁꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯔꯤꯡꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒ ꯑꯅꯛꯄ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯦꯔꯥꯍꯧ ꯆꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯔꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯏꯃꯣꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯔꯝ 3.5 ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯕꯨꯛꯂꯦꯠ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤ SCPC ꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯕꯨꯛꯂꯦꯠ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯇꯔ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕर 10 ꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯇꯔ ꯁलाꯝ ꯇꯤꯀꯦꯟ वार्ड नंबर 8 की हानगी कॉर्पोरेटर एल शिवानंदा सोशल एक्टिविस्ट एन बलदेव अमदी SCPC की थौमी कयाना सरुक याखी थौरमदुदा MLA आर के इमोन हाई हौखिबा चही 19 मखाय असिदा महाकना MLA अमो ओइना मियामगी याइफा थौरांग कया मरुम माइ पाकना पाइखतपा ngamkhre masida बिजोय गोविंद कॉम्प्लेक्स सेमगत सागतपा यावना थांगपात की अकोइबा गी फिबमदा अहोंगबा कया अमा पुरकपा ngamkhre masiga loinana AC asida UPIC ama thamba yauna AC asigi tongan tongan mafamda chakwa thaurangi project kaya su mai pakna paikhatpa ngamki masida sunatana AC asigi miyamda afaba ising leptana fanghanba ngamle इरम नाला न चिंगबा खुदिंगमक निंगथिना सेमजिन साजिनबगा लोइनना रिजिड पेवमेंट सेमबगी थबक सु पाइखतपा हौरगनी हाइना महाकना मखाताना फोंदोखे Geological Society of India Bangalore na SM Nagvi Gold Medal 2025 की award पीदुना इकाई खुमनख्रबा वाइकोम मनी गर्ल्स कॉलेज थौबाल की डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के प्रोफेसर अथोकपम कृष्णकांत सिंहबु ngasi कॉलेज असिना सिंधुना तरामना ओक्तुना इकाई खुमनख्रे कॉलेज असि के कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा प्रोफेसर अथोकपम कृष्णकांत सिंहबु WMGC की माइकैदगी साइटेशन अमदी अचंबा खुदोल तमदुना हराउ तयामना ओखी WMGC की जियोलॉजी डिपार्टमेंट के औजार सिंह नसु लेंग्यान अमदी अचंबा खुदोल तमखी प्रोफेसर अथोकपम कृष्णकांत सिंह पेट्रोलॉजी अमसुंग जियोकेमिस्ट्री की लमदा थोदोक हेंदोना थबक तौरिबा मियोय अमनी National Legal Service Authority NALSA की मीटिंग मखादा District Legal Service Authority तमेंगलोंग न सिंधुना नोमोगी ओइबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम मंगासी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के चिंक्यूलोंग वार्ड नंबर 5 ता पांगथोखरे मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मसलसागी मखादा सिनखिबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 की हिरमदा रिसोर्स पर्सन ओइखिबा एडवोकेट गाइखांग दाइपौ गांगमैना वांगांखी लोइनना एडवोकेट इरांगवांग New MENA Fundamental Rights and Duties under the Constitution of India matang da wangangki ngasigi awareness program adu da mafam adu ki ahal oiraba miyoy amadi nupi society ki leader sing CSO sing gi leader sing na sarukya ki loinana expert sing sarukya ki ba miyoy sing legal awareness asigi matang da interaction session amadu pangthokhi National Legal Service Authority amasung Manipur State Legal Services Authority की मीटिंग मखादा District Legal Services Authority Chandel na Numai SHG Multipurpose Cooperative Society Limited na punna sinduna Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens MWPSC Act 2007 के matang da awareness program ama Tengnopal District के Island Village ta pangthokre थोरमदु द रिसोर्स पर्सन ओइना सरुक याखिबा District Legal Services Authority Chandel की एडवोकेट जेकी लुसी ना फोंदोखिबदा Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 na Senior Citizens singna food, clothing, residence, medical amasung atay maintenance के matang da fangba yaba khudong chaba sing ningthina khanghali Senior Citizens singbu hanthana yengbiba amadi tuhatpiba legal gi oiba mateng loduna makhoida ngaklo pibiwa tangai fade haike समग्र शिक्षा मणिपुर सिंधुना PM श्री स्कूल की
state level unique selling proposition exhibition ama ngasi DM College of Teachers Education gi Jubilee Hall da pangthokre tharamadu Education S amadi SPD Samagra Shiksha gi Director NG Vogendro, Additional Director Education SV Visheshwar Khumukcham, Additional State Project Director Samagra Shiksha Elementary Soraisam David, Finance Controller Samagra Shiksha Bobby Moirangthem amadi Chief Finance Officer Education S Sanatombi Bachachpati Mayum na saruk yakhi tharamadu da Manipur ge tongan ba school kunthra mathoina saruk yaduna athoi ahen tanaki exhibition asida KGVV Androna ahan ba amadi KGVV thamna popi moirangna ani suba takre KGVV Andro gi mahiroi sing na leiba ki chafu leigi gamla na chingba item sing utki loina na KGVV thamna popi moirangi mahiroi sing na resin na saba keychain bookmark tablecloth perfume makhal kayagi soap purple sweet potato na chemba chips amasung candle na chingba sing exhibition na sida utki Hyundai Company gi anauba car new venue ngasi Nagaram da laiba punya Hyundai showroom da launch tokre company asina nangna puthokliba car asigi matang da punya Hyundai gi digital sales executive Ramananda ningthozam na phongdorakpada new venue asida 360 camera option amadi ADAS +2 option oiduna safety gi damak anauba makhal gi feature tarataruk yauduna gari asisina bada top mahaw ama phanghan mangamgani haike New venue asida anti-lock braking system, hill start assist control, vehicle stability management, Hyundai smart sense system na chingbos feature kaya su yauri. Hariba new venue car asi petrol amadi diesel da ani thokna laktuna. Petrol gi oina lupa lakh taret ka lising marifutara ni thoi dagi hauraga top model da lupa lakh tara mangaga lising hufutara ni thoi fawbuda laigani. Diesel gi oina lupa lakh tara ga lising yankai nipan dagi hauraga lakh tara mangaga lising yankai matoi fawbuda fangani haike. Venue sida handak anubo ina 360 camera ki option da hai front row ventilated seats ore and we have ADAS level 2 which has 16 features adu matung da car ase akoi gi 20 na khoi gi vehicle controllers hai dana mana fitting to biraga minor lakpa anubo the all new venue rim size to change sore front grille everything has changed much and we are presenting the new Hyundai facelift version of 2025. All Manipur Muslim Students Organizations AMSO-gi President Warambala Khidraba Hanif Sa-gi damak dua thauramga loinana second marhum Hanif Sa State Level Debating Competition and Prize Distribution pangthokre. Manipur Press Club ki Loktak Hall da pangthokpa thauramadu da Lilong Haurebi College ki Principal Professor MD Abdul Satar Sa, Sajiwa Jail ki Superintendent Yed Abdul Samad, DMU ki Political Science Department ki Associate Professor Khulakpam Abdul Hakim yauna miyoi tara mapana special guest oina saruk yakhi tharamga mari leinana AMSO gi President Imtiaz Haibok Mayum Nahai Manipur asi hauzik tang tu laita da fibam mamada leiri masada furup ama khaki oiba natraga magi furup kangrup khaktagi oiba wangang bagi thong organization asina pamde pangthok leba competition asimak Manipur da matau karamna apun bagi saktam sagat kani amadi idea of Manipur gi matang da mapungoina pangthok pani haike Society se dekoi na tongbo ya ba ikoi na puthok ba idea mayam adu mayam ta khangal la ka sumaina si lam si da chaladi khoi si phatta ba khan natranga ai ge selfish oi ba khan se ta do ga apun ba hai ba si gi panam da chatlaga na ikoi Manipur se tandu leita ba shanti leiba lamdamam koi ni hai ba du beno khan si tham jaraga nga si gi debating competition la si sinjabani loina na Manipur da hojik sahi phaneyame sahi amani ahum sujele hojik phauda yang displaced person ama pho ji mayam da bai wari electric adagi leingak na tongan ba mayam da pi ba scheme ma du da loina chi thong ja loi ma nge imung manung na sa da isai yum da lei da din nungai na sara sil su mi ko am dang nungai na lei ga do relief game da adagi amada mi da sidang ga lei ba se kaisu nungai ko na ma sum ba sing je loina mayam sin nei na raga yam thuna society se ing tapa tanggu leita ba nusi janang leina ba sama sama da program ko na bagi koi pandam du de ngasi sigi dibere sinjabini Lucknow da pangthokpa mga suba NGOs National Conference da Manipur daki All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee AMMO-COC gi President SM Jalal the National Award for Social Excellence Change Makers of the Year gimana
लांथोक्तुना इकाई खुमनाबु उठ्रे अवार्ड अदु हौखिबा तांग 15 AMP na silaga pangthokpa conference amada khusinarakhibani conference aduda India gi tongan tongan ba district chahum supna mapan dagi lakpa delegate listing amaga chahum henbana saruk yakhi loina na leiba khasi gi tongan tongan ma university manga gi vice chancellor entrepreneur gi lamda maming leidaba institute ki luchingba kayana saruk yakhi conference aduda naha sing oiba economy education empowerment amasung employment generation na chingba kayagi maramda kupna khananai na ki haire Imphal West District ki Pisumthong oinam lekai dagi Social Welfare Department da thabak tauba Khoisnam Tokyo Meitaina mahaki lekhitraba apokpa newspaper hawker oiramba Khoisnam Koba Mitai gi mingda lekai gi old age HIV affected widows disabled kunmathoida tha khuding ki piba lupachani amadi mahaki yumda nimit khuding newspaper pibiriba newspaper hawker boyaida ningtham khudol tamduna ikai khumnaba utkre Churachandpur gi District Industries Center na ngasi udyam gi registration drive ama district asigi oina mai pak na pangthokre hairi Churachandpur gi Synod Hall da pangthokpo drive asigi ngasi aroiba numita puna application yankai mari register tawki bagaloina na certificate sing su yentoki drive asi micro small and medium enterprises tawri basingda ahen mama pangal hapagaloina na leingak na piba khudong chaba sing fangnabagi matang da pangthokpani hairi Hauzang amuk sanabagi pauda All India Football Federation AIFF na sinduna numit nini chupna National Referee Assessor amadi Referee Instructor RA and RI gi course sama pangtokadawri haina All Manipur Football Association amfage Assistant General Secretary L Nabana kanghalakli RA amasung RI gi course asigidamak mathang chahi gi January tang ama fawbada masagi chahi yankai suraba thabakdagi potharaba referee amasung assistant referees hanagi FA FIFA gi referee amadi assistant referee I League natraga ISL da chahi manga dagi tada na saruk yaruba miyoi sing na course asigi damak apply tawrakpa yagani loina na course asida saruk yaningba candidates sing na masa gi documents sing hayeng fawgi manung da amfa gi assistant general secretary da report tawraga dabani haina navana makatarakli Sktv'S SSC ground chathariba ahumlak suba Manipur Premier League 2025 ki ngasi sanakiba match singda SSU singzamai amadi Sangai Heroes angtha mai pakre Saik Babumocha Memorial Trust ki sponsorship makhada All Manipur Football Association amfana sinduna team tara mangana saruk yaraga chathariba Manipur Premier League asigi ngasi sanakiba ahanba ground gi humfunitoi suba league match ta Southern Sporting Union SSU singzamai na Imphal Youth Football Club pu Panjal ani sinoda maithiba piki SSU gi mai pakpagi Panjal ani adu wahengbam jekna tarahumdoi amadi marifumathoi suba minute sing da amam chanki ani suba ground gi humdoi suba league match tana Sangai Heroes angthana Rising Athletic Union Rao lariging bumlai kai bu Panjal ahum sinoda maithiba piki match adu da Sangai Heroes ki maikai dagi mai pakpagi Panjal ahum adu kongkham thoithoi maitai Konthauzam Donel amasung Chanambam mangal na match ki humfunipan Hufutara mga amadi marifunipan suba minute sing da amamam chankibani Thobal Ningombam gi mini stadium da team ahum na saruk yaduna chathariba second division football league tournament English ingani kunmani kunmanga da ngasi JJFC Thobal hauka amadi susalangathel ani draw oikre District Football Association DFA Thobal na sinduna tha asigi tarahumdoi dagi chatharakliba league asigi ngasi sanakiba ahum suba league match ta JJFC Thobal hauka amadi susalangathel anina match ki apiba matam loiba fawbada Panjal ani dagi hena chanaba ngamdana match adu draw oikibani Match adu da social gi sanaroi SI Suresh na kunipan amadi yang kaitare suba minute singda Panjal ani mak challaga JJFC dagi Panjal ani sino da mangjil tharaga chatki JJFC gi sanaroi singna su social gi mai kai da akan ba attack chatharaki JJFC gi attack adu gi mahina match ki yang kai ni pan suba minute da Aerobasan na Panjal ama handoki madugi matung minute ahum leiraga makata na JJFC ki ke Donald match ke humfumatoi suba minute ta Panjal amaga chanduna Sushal ga Panjal ani da manaduna draw chatkibani Punjab ki Jalandhar da leiba PAP Indoor Stadium da tha asigi kunmathoi dagi kulumdoi fawba chathagadaba nipalak suba National Cadet Yorugi amadi
Pumse Taekwondo Championship 2025 ta state asigi oina saruk yarugadaba sanaroi amadi official singi maming lauthokre. All Manipur Taekwondo Association amtagi General Secretary TH Jasovantana ngasi thadorakpa cherol amagi matungina National Championship asida Manipur team gi Yorugi event ki sanaroi tarataruk team official ani yauraga puna miyoi taranipa na saba mihut kangbu adugi maming sing lauthokle. Pumse event ta saruk yarugadaba sanaroi tara amadi official ama yauraga punna miyoi tara mathoina saba kangbugi maming su lauthokle. Manipur Taekwondo team gi Yorugi event ta Naurem Ranjit amadi Laimram Joypriya anina team coach aduga Pumse event kida Laimram Joypriya na team coach oina luchingani haire. Sai NERC Tagyal da chathariba ahanba Khelo India Nongin Cricket Tournament 2025 ke team champion Mangalaima Malomna oikre. Langol da leiba chama marifu mapan Suba CRPF battalion amadi Sai NERC na kusam naraga Tagyal Pat ki Sai NERC ground da tha asigi taramathoidagi tongan ma team tara taruk na sarug yado na chatharakiba cricket tournament asigi ngasi aroiba numita sanakiba final match ta Mangalaima Malomna Wangoi Legends pu Run Nifum do the mighty Piraga team champion Oikibani, Ahan by innings the Mangalim Malumna, Hana batting Tokibada Apiba over Taramanga the wicket Tere Turaga Rancha Matara Trade Loki. Maduki Pakub the Wangoi Legends team na batting Tobuda Apiba over Taramanga the wicket Nipan Turaga Run. Hufutara Mari Tamak Lauraga match do Mangalim Malum Toiki tournament. A sigi man of the match and the man of the series Kimana Animak Mangalim Malumgi Kabrabam Homendro na Funky. Tournament Loisan Bagi Thorum Datu Mitung and Wakiba Manipur Police ke Additional Director General of Police L Kailun na Hai Lamda Masitang Dulai Tadana Lerak Pachahi any Helagla Basida Sanari Sing and Ningtina practice talk Fangdana Masagi Hay Sing Basing Mapungfana Utok Pangam dana Lady Bat Jerek Asida Asigum Labo Tournament Ama Pangtok Pasimak Afava Kong Tangi Makata na Hena Mai Pang Tournament Kaya Pangtok Pangambo Oresano Haike. Sports should be keep alive. We should always keep sports as one part of our daily life. Yes, we are part of the security forces. We only cannot go on asking people to, that maintenance of security, law and order and this. This I take it as is also part of the overall scheme of maintenance of law and order. Roy Badamaroy will pausing a Mukahana Pizari. Manipur ki film Simakatana, forward in the Lagabadi with the India President Manipur, the Chataba Yai Haina, Lebaka City Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi na Fondoratli. UPF amadi keno na Manipur gi chingi mafam singi matang the Home Ministry thamki wafam sing adu Manipur gi puari na thai na bukona bani hai na kokomi na Prime Minister da memorandum thaduna inhakre. Sangai Festival Silibasi irang thong na babaton tawani festival ase boycott tawba amadi aning da butu na November 10 da Pakistan lanjana rakiba sing na sit-in protest ki khongjang chataragani haire. Lenga kama laibage administration na lai habe ni mami Chandel district in Miyam da karama matam da pangangdage laibi balenga kasi Miyam na asa tangungai laibe haina MPCC ki president ke mega jom na page. Chandel district ki kukita da bukul amada kuki gi imong kuntare ta ising pire ato bukul amada na kundari ni masing gi hena ising pire haina JGM di dashboard ta thagalan haire. Amasong school amadi college ki mahiroi sing uniform English ngani kuntare session asidagi langdam masida saba bothok oina season anaba mahiroi luktaru ki maike digi marino na sing silake. Matang asida ngasigi damaktadi SKTV na pizaba Manipuri pau amadi English ki pau punna loisinjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi lebak asigi amadi malem gi oiba I pau singi damak SKTV news bideng ta duna leibiu pumna mo po amukahana kurumjari.